низомиддин зоҳидӣ сафири Тоҷикистон дар Эрон гуфт рӯзи душанбе 16 июн тариқи сарҳади Туркманистон даҳо шаҳрванди Тоҷикистон берун бурда шуданд. Ба гуфтаи ӯ феҳристи даҳо нафари дигар хоҳишманди тарки Эрон дар чунин шароите ки ҳамлаҳои Эрону Исроил болои ҳамдигар идома доранд дар дасти сафорат ҳаст. Дар як тамоси телефонӣ бо Теҳрон аз сафири Тоҷикистон дар Эрон низомиддин зоҳидӣ дархост кардем ки вазъиятро шарҳ бидиҳад. یک گروه از شهروندان ما به تاجیکستان رفتند و وظیفه سفارت مساعدت به برگشتن اونها است. ما این وظیفه را اجرا کردیم. در حدود 30 کس از دیگر جاهای هم می روند، مثلا از طریق آذربایجان، از طریق ارمنستان. کسی مجبور نمی کند کسی را برای برآمدن، اما اگر خودشون خواهند سفارت آماده است برای کمک. ما در یک هفته 5 پرواز داریم. 2 پرواز ما که صورت نگرفت، اینها اساسا همونهایی که با این پروازها به وطن برمیگشتند، اونهایی که برای طبابت آمده بودند، برای تجارت آمده بودند، برای دوره های آموزشی آمده بودند که باید برمیگشتند، اما 2 پرواز که صورت نگرفت همینها ما به وطن برگردانیم. раҳбари намояндагии дипломатии Тоҷикистон дар Теҳрон гуфт ки ҳоло дар дасти онҳо феҳристи тахминан 100 нафари дигар шаҳрвандони Тоҷикистон ҳаст ки мунтазири берун рафтан аз Эрон мебошанд. Зоҳидӣ гуфт ҳар шаҳрванди Тоҷикистон ки мехоҳад ин кишварро тарк кунад бояд аз тариқи сомонаи сафорат дар Теҳрон ба онҳо муроҷиат кунад ва дипломатҳои тоҷик барои берун рафтани онҳо аз Эрон мусоидат мекунанд. Ӯ гуфт ки кормандони сафорат сари кор ҳастанд.